muri Iran ibintu bisa nkaho biri guhinduka nk'ikirere. Ubu Khamenei yamaze guhungishwa. Trump nawe yatangaje ko mu minsi 7 azagaba ibitero kuri Iran. Trump kandi ari kohereza amato rutura y'intambara aho isi yose yahise yerekeza amaso mu burasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kohereza itsinda rikomeye ry'ingabo zirwanira mu mazi ziyobowe n'ubwato bunini butwara indege bukoresha ingufu za kirimbuzi USS Abraham Lincoln. Iki kikaba icyemezo gikomeye cyafashwe mu gihe umwuka utari mwiza wari umaze igihe wiyongera hagati ya Washington DC ndetse na Tehran. Imikino ya diplomasi igenda igabanuka, gusa aho iminsi isunikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika si amagambo, ahubwo ubu ni ibikorwa bya gisirikare. Ibi bikaba bibaye mu gihe Iran yari imaze igihe mu myigaragambyo ikaze yibasiraga ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu. Imyinshi muri yo ikaba yarasubijwe inyuma n'ibikorwa by'ingufu z'umutekano rwavuye mu rupfu rw'abantu ibihumbi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yatangaje ko kohereza izi ngabo bigamije kuba zihari mu gihe zibe zakwitabazwa mu gihe byaba ngombwa. Ashimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itifuza intambara ariko yiteguye kurwana mu gihe byaba ngombwa. Muri iki cyegeranyo turagaruka ku mizi y'aya makimbirane, impamvu yo kwiyongera kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati n'ingaruka zishobora guterwa n'ubwato rutura Armada bwashyizwe hafi y'igihugu cya Iran kiri mu makimbirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turanareba niba ubutumwa ari ubwo gutera ubwoba gusa cyangwa se niba ari intangiriro y'icyumweru gishobora guhindura amateka y'akarere n'isi yose muri rusange. Ubwo wumve ko namaze kugwikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka menshi mu kubyisobanurira. Tubahaye ikaze. Kuva kuri 23 kugeza kuri 24 Mutarama umwaka wa 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ubwato bunini bukaba ubwato butwara indege zikoresha imbaraga za kirimbuzi USS Abraham Lincoln CVN-72 aho bwerekeje mu burasirazuba bwo hagati mu rwego rwo gusubiza amakimbirane akomeye hagati yayo ndetse na Iran, nk'uko byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'abayobozi ba Amerika. Itsinda ry'indege za gisirikare za USS Abraham Lincoln harimo indege za gisirikare zari ziherekeje ubwato rutura bwa USS Frank E. Peterson Jr., USS Michel Marble na USS Experience zatangiye kwerekeza mu karere k'uburasirazuba ziturutse mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa muri Aziya na Pacifique ahagana mu matariki 18 Mutarama uyu mwaka wa 2026. Kohereza ingabo mu gihugu bigamije gukumira Iran nyuma y'uko abigaragambya bakora ibikorwa by'urugomo ndetse na Khamenei akanyamoza Bwana Donald Trump k'ibyo yavuze ku mfungwa nta kuri kurimo, akaniyemeza kugaba ibitero simusiga kuri Israeli wanavuga ko ari icyanyuma. Perezida Trump yavuze ko ingabo ziri koherezwa kugira ngo zibe zakwifashishwa mu gihe byaba ngombwa, ariko agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bitazaba ngombwa. Itsinda ry'indege rigizwe n'amatsinda 5 y'ingabo zirwanira mu kirere harimo FA-18 Super Hornet, F-33 Lightning II Stealth Fighter na EA-14G Global Radar Jammers. Ibi byose bitanga ubushobozi bunini bwo gutera mu karere. Raporo zitandukanye zigaragaza ko hari gutekerezwaho izindi systeme zo kurinda ikirere muri ako karere byihariye ku bihugu nka Israeli, Qatar ndetse n'ibindi bihugu by'inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ihora yigamba ko izagaho ibitero, kandi ubwo ari nako hari ibisasu biremereye bya B-2S byagaragaye mu bindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza muri Diego Garcia. Ugukoherezwa kw'abasirikare ni kimwe mu bigize kwiyongera kwagutse kandi kugaragara kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Hari igenzura ryerekana ko indege zitwara abantu inyinshi zijya mu karere ka Gulf. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho ziri guhindura uburyo ndetse no gutwara amato y'intambara n'ibitwaro bya gisirikare kugira ngo zibishyire hafi y'igihugu cya Iran. Perezida Donald Trump kuwa gatanu yabwiye abanyamakuru kuri Air Force One ati dufite amato menshi ajya muri icyo cyerekezo mu gihe byaba ngombwa. Dufite amato menshi ajya muri icyo cyerekezo kandi tuzareba uko bizagenda.
ikinyamakuru New York Post kivuga ko ubwato bugwaho indege USS Abraham Lincoln bwagiye mu burasirazuba bwo hagati mbere y'uko bushyirwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Itsinda ry'ingabo zirwanira mu mazi rigizwe kandi n'imbunda nyinshi zirimbura. Bwana Donald Trump yagize ati, dufite ingabo nyinshi zigiye muri Irani, ndifuza ko nta kintu na kimwe cyabaho, ariko turabireba cyane. Nahagaritse abantu 837 bari bamanitswe ku wa kane bari gupfa, buri wese yari kumanikwa. Navuze nti numanika abo bantu uzakubitwa cyane kurusha uko wigeze gukubitwa, kandi mbere y'isaha imwe mbere y'uko hagira ikiba barabihagaritse, kandi mu by'ukuri bavuze ko babihagaritse. Bwana Trump mu ntangiriro z'uku kwezi yasezeranyije abigaragambya kazabatabara nibaramuka bishwe n'ubutegetsi bwa Kisilamu bwo muri Irani. Icyo gihe yagize ati, inkweto zirafunze kandi dufite imizigo, twiteguye kugenda. Gusa none nubwo Bwana Donald Trump yavuze ibi, muri Irani ibikorwa byakomeje nk'ibisanzwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zigira icyo zikora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho ziri kwegereza intwaro ndetse n'abasirikare ku ruhande rwa Irani. Umushinjacyaha mukuru wa Irani yanze ibivugwa na Perezida Donald Trump mu kwivanga kwe, avuga ko yahagaritse gahunda ya Tehran yo kwica abigaragambya 837, aho yatangaje ko ibyavuzwe na Trump byose ari ibinyoma. Ibi byabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kohereza ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'ubwato rutura bwo mu bwoko bwa USS Abraham Lincoln n'andi mato y'intambara agiye atandukanye. Mucyo Trump yise ingabo zishobora gutera Irani kubera ibikorwa byayo byo kurwanya imyigaragambyo imbere mu gihugu. Muri Irani nanone bati, iki kirego ni ikinyoma kandi nta mubare nk'uhari, ndetse n'ubutabera ntibwigeze bufata icyemezo nk'icyo. Ibi bikaba byatangajwe na Mizani, ikigo cy'itangazamakuru cy'ubutabera bwa Irani. Trump yaburiye ubutegetsi bwa Tehran mu myigaragambyo yarutse kuba ku mugaragaro kazagaba ibitero mu gihe ubutegetsi bwa Tehran bwakwica abigaragambya, mu gihe ubuyobozi bw'abayobozi b'igihugu bwahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo gufata ubutegetsi kuva impinduramatwara ya Kisilamu yaba mu mwaka w'1979, aho yabwiye abigaragambya ko ubufasha buri mu nzira ubwo yatekerezaga ku myigaragambyo n'abarasa. Gusa nyuma Trump yavuze ko Irani yahagaritse ubwicanyi kandi yahagarika gahunda yo kwihutisha iyicwa ry'abigaragambya bafunze nyuma y'ibyo yabasabaga, nyamara bamwe mu basesenguzi nabyo babyongereye ku ntsinzwi ya Trump yagize, kuko ngo aho kuri kuba kuri ku byo yavuze, ahubwo ngo yaganirijwe bakamwereka yuko gutera Irani ari igikorwa cy'ubwiyahuze. Abantu barenga 5,000 barapfuye muri iyo myigaragambyo. Abenshi muri abo bigaragambyaga bakaba barishwe n'inzego z'umutekano za leta ya Irani, nk'uko imibare iherutse gutangazwa n'ikigo gishinzwe uburenganzira bwa muntu Human Rights Activist News Agent kibigaragaza. Uyu ukaba umubare ushobora kwiyongera, bikaba bivuga ko umubare w'abigaragambya bose hamwe bari 26,852. Guverinoma ya Irani yatanze umubare wayo wa mbere w'abapfuye kuwa gatatu, ivuga ko abantu 3,117 bapfuye mu myigaragambyo, yongeraho abantu 2,427 bishwe mu myigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza kubera ubukungu bubi. Aba bakaba abaturage bishwe n'inzego z'umutekano, abandi bakaba barishwe n'imitwe y'itera ubwoba mu bihe byashize. Ubutegetsi bwa Irani bwagaragaje ko abantu baguye mu myigaragambyo bagabanutse ugereranyije n'indi myigaragambyo yabayeho mu bihe byatambutse mbere y'iyi ngiyi. Kuwa kane ubwo Perezida Donald Trump yari mu bwato bwa Air Force One, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwimura amato ziyerekeza hafi ya Irani mu gihe yaba ishaka kugira icyo ikora. Trump yagize ati, turimo guhangana na Irani, urabizi dufite amato menshi ajya muri icyo cyerekezo n'igihe byaba biri ngombwa. Dufite amato manini ajya muri icyo cyerekezo kandi tuzagenda tureba uko bizagenda bigenda. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko izamuka ry'umubare w'ingabo mu karere rishobora guha Trump amahitamo yo kugaba ibitero, nubwo kugeza ubu yirinze gufata icyo cyemezo. Gusa Tehran yaburiwe kenshi ko igihe icyo ari cyo cyose ishobora guterwa, ndetse kugeza ubu ikaba inaryamiye amajanja. Ibi bikaba biri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo kurinda umutungo n'inyungu zayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, nko ku birindiro byayo bikomeye mu karere biri mu gihugu cya Qatar, mu gihe Iran ikomeza kuvuga ko izagaba ibitero ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu karere. Trump wari wasubiye inyuma mu bitekerezo byo kuba yagaba ibitero kuri Iran, ushobora kuba yari yasunitswe n'igitugu cy'abayobozi bo mu karere, kandi azi neza ko ibitero by'indege byonyine bitaba bihagije kugira ngo asenye ubutegetsi bwa Iran. Intwaro za gisirikare zikomeje kwimirwa muri ako karere zerekeza hafi y'igihugu cya Iran, zigaragaza ko ibikorwa bya kinetic, ni ukuvuga gukoresha ingufu za gisirikare, bishobora kuba byakoreshwa kandi bidatinze.
nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi Sullivan Center gikorera muri New York mu busesenguzi bwakozwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Ubwo yaragarutse muri Amerika avuye mu nama y'ubukungu bw'isi i Davos mu Busuwisi, Perezida Donald Trump yabwiye itangazamakuru ryari mu ndege Air Force One ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwerekeza muri Iran. Izo ngabo ni itsinda ry'ingabo za Amerika ziyobowe na USS Abraham Lincoln. Ryatangajwe ku itariki 20 Mutarama muri iki cyumweru gishize ko zavuye mu gace zari zishinzwe kugenzura mbere y'uko zijya mu burasirazuba bwo hagati. Kuri Perezida Trump, gutumiza ubwo bwato byaje nk'igisubizo ku mubare w'abapfuye biturutse ku butegetsi bwa Iran bukomeje kwibasira imyigaragambyo yari iri kubera mu gihugu hose. Umubare w'abapfuye biturutse kuri iyo myigaragambyo nk'uko leta ya Iran byemera wageze ku bantu 5,000 bigaragambyaga badafite intwaro bishwe n'inzego z'umutekano nk'uko abashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivuze. Gusa hakaza undi mubare munini w'abigaragambyaga bafite intwaro berekanwe na leta ya Iran bajyaga ku ruhande bakarasa bigaragambya muri iyo myigaragambyo yari iri kubera muri Iran. Gusa nubwo ubutegetsi bwa Iran bivuga ko ibivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ibinyoma, andi matsinda yatanze imibare hejuru cyane. Gusa bamwe muri abo barwanashyaka bakaba batinya ko umubare nyakuri w'abazize imyigaragambyo ari munini cyane. Guhagarika interinete mu gihe cy'icyumweru byinshi byatumye kugenzura uburyo bw'amakuru aturuka imbere mu gihugu bugorana. Kuwa gatanu, Iran yahakanye ibyo Trump yavuze ko ibyo kubabwira ko azakoresha imbaraga za gisirikare ibyo bigatuma bahagarika gahunda yo kwica abateguye imyigaragambyo barenga 800 batawe muri yombi ari ibinyoma. Mu gihe amato y'intambara akomeza kwegera inkombe za Iran kandi amagambo akakaye agakomeza gusimburana hagati ya Washington ndetse na Tehran, ikibazo gikomeye kiracyari kimwe: ninde uzahumbya mbere y'undi? Ese uku kwerekana imbaraga ni inzira yo gukumira intambara cyangwa ni intambwe yerekeza ku ntambara buhoro buhoro? Ku ruhande rumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ishaka kurinda inyungu zayo n'abafatanyabikorwa bayo no guhagarika ihohoterwa rikomeje kwibasira abigaragambya b'imbere muri Iran. Ku ruhande rundi, ubutegetsi bwa Tehran busa n'ubushobora kwihagararaho butitaye ku ngaruka, kuko gusubira inyuma byashyira ubuyobozi bwayo mu kaga gakomeye kurushaho. Ibyo twabonye muri iki kiganiro byagaragazaga ikibazo cya Iran atari igisirikare gusa, ahubwo ari ihuriro ry'uburakari bw'abaturage, igitutu mpuzamahanga n'ubuyobozi bwafatiwe ibihano kubera amateka y'ubuyobozi bw'iki gihugu. Mu gihe ingabo ziteguye, indege zitegereje, n'isi yose ihagaze ihumeka umwuka uremereye, amahitamo azafatwa mu minsi iri imbere ashobora kugena niba akarere kazinjira mu kindi cyiciro cy'intambara cyangwa amahoro niba azabona umwanya wo kongera guhumeka. Icyizere kiracyahari, gusa ni akanya gato gusa ko kwibeshya gashobora guhindura isi burundu. Ubwo ni nuko dusoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri turi kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, amarembo buri gihe ahora yuguruye. Ubwo tubana ni gutaha. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.